fa go simolosiwa lenaneo la re ba bonaga la motshameko wa judo ko Selebephikwe. Motswana wetso dumela nkamogele ga mmogo le sentle moenyo tla ranolang ka puo ya diatla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go etela lefelo la kotsi e bolaileng batswana ba le 45 letsatsi pele ga Good Friday go kgaolong ya Limpopo kwa Afrika Borwa. Go ya ka metswedi ya dikgang ya Afrika Borwa, Tautona Masisi o kopane le Tautona wa Afrika Borwa Re Cyril Ramaphosa ko mme a re morago ga go goroga bannela dipuisano le boeteledipele jwa kgaolo ya Limpopo ko Mokopane. Solofela le gore morago ga go fiwa dintlha ka kotsi e mo phuthegong ya sephiri ba ye go bona lefelo la kotsi ka nako eno ya bongwe. Tautona Masisi o patilwe ke mohumagadi wa gagwe, bangwe matona a puso baeteledipele ba motse wa Molepole le ba kereke ya St. Agnes Amono le bagolwane bangwe ba puso mme bile ba solofetse go boela gae tsatsi la gompieno. Mabane Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na ya go tshedisa balwapa la ga Rre Michael Dingake yo tlhokafetseng ka tshipi. Tautona Masisi o tlhalositse fa Rre Michael Kitso Dingake fa ne a tlotla mongwe le mongwe a sa tlhaolo ope go sa kgathalesege gore wa party efe. O ne a mo akgolela seabe sa gagwe sa go godisa mekgatlho ya sepolotiki monogae ka go tlhama party ya Botswana Congress ka 1998. Ke ikantse Khumalo ka pego. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go ipelela botshelo jwa mogaka wa sepolotiki Rre Michael Dingake e re la isemolaetsa wa Kgomotso Maabane Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ka ya Rre Dingake jaaka motho o na dirisanya le batho sentle boitshwaro jwa gagwe le jwa Motswana wa sekei a sa tlhaolope go ya ka mekgatlho ya sepolotiki. Tota go molemo gore re party da rona re itse gore re batho sa ntlha re Batswana sa obedi go na le mogolo go na le o hagare go na le ngwana mme Rre Dingake ke motse jwa rona rona se se nna metsang ka ene ka botho ba gagwe ne se motho wa go ganetsa kana sa dumang le ba bangwe ka lesotho ka nte go nyefola kana go nyatsa ne go utlwana le ke mo mo amedi ba lwa palamedi puso tota le one party ke itiletseng e phadisane le ya gagwe le rona ra amegile ka gore re ta sala re jwa ke motho ya no le ga le batana ba leka ba botlase. Tautona Masisi o na tsile go gomotsa Borra Dingake jaaka go tlwaelesegile gore o tsaya Batswana ka tekatekanyo a bo a tshedisa marapa a ba ba tlhokafaletsweng a sa leba gore ke ba mekgatlho efe ya sepolotiki. Tautona o lebogetswe lerato le ke Borra Dingake. Ra go leboga Rre jaaka o rile o utlwa mokgosi o thagile go Borra Dingake wa bona go tshwanela gore o emelele o te gore go motsa ka jalo Rre o supa e le ruri ga o le motsadi wa Batswana botlhe o sa lebe gore a mongwe e le wa lephata le o itse ga o le motsadi wa Motswana mongwe le mongwe mme ka jalo Rre ra re a masego le matlhogonolo a nne le wena le tsotlhe tse o ikaelelang go di dira a morena a bosego fatshe o di kgone le rona re ka leboga ga o ka kgona maikutlo le maikaelelo a gago a re a itse gore ka nako e jaana wa eletsa ebile wa sobelela ke a leboga batsadi ba re leboga go nna teng ga gago go re tswa motshediso mo serong se se rebotseng re leboga gore go ne mo le teng ditiro tsotlhe ke bone go le molemo gore mo tshokologong le letsatsi la gompieno o te go nna le rona go lela le rona. Go tla tshwarwa tirelo ya segopotso sa ga Rre Michael Dingake ka Matlhatso mme a boloke monoga borone ka Sontaga. Ke ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mothusa mookamedi wa Debswana Rre Kolatotse o kopile baemedi ba Botswana kwa mafatsheng a sele go thusa go bapatsa ditemane le tsotlhe tse di molemo tse ditemane di diretseng lehatshe leno la Botswana. Rre Kolatotse o buile se jaaka lekoko leo le ne le etetse moepo wa Jwaneng ka Labobedi. Ke sofetse Makwinja le Thato Ranna ba rulagantse pego.
Re ga difelo tlhalositse fa jaanong ba ikemiseditse go dirisana le baemedi ba morago ga go lemoga fa go na le dilo dingwe tse ba ntseng ba di todisa matlho mme di supile fa di le botlhokwa fela thata mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno. A re megopolo e tshwana ya go netefatsa gore diofisi tsa baemedi ba di na le sekao sa teemane ga mmogo le mephuthelwana e tlhalosang mohama wa diteemane wa lefatshe leno e ka nna mengwe e ka ba tswelang mosola fela thata. Recently, diamond sales has been very low, and obviously it's very important for us to sell our story. And we are hopeful that after this interaction, the sales will improve because we have shared the knowledge and of our diamond story and how our diamonds have actually impacted our country. And it's very important for us, for us and them to know such that they can actually help us to sell our diamonds. Baemedi ba tlhalositse fa loeto le la moepo wa diteemane le ba butse matlho go tlhaloganya mohama o botoka le go lemoga boleng jwa one mo matshelong a Motswana mongwe le mongwe. In the Gulf, where I'm representing this country, go lebega ile gore ga gore go thata mo kalokalo mme kana mahatshale as Arabia ke mahatshale gore are very rich. They are oil and gas rich countries. They've got a lot of money. And therefore, I think that's where we should focus our attention to make sure that Baraka Diamonds are around. What we have to do as ambassadors there is to market. And we need to work together as partners. But information about diamonds. A market strategy. My colleagues and I, the ambassadors and high commissioners, are completely elated. We are ready. We heard from the Deputy General Manager here of Botswana and the General Manager of Mine Wajwaning what they require us to do to contribute to the marketing and communicating the story, the diamond story. Morago ga dipuisano baemedi ba ne ba tsaya loeto go bona ditirelo tsa moepo ka go farologana ba bo ba kgola le tsone diteemane. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Johnny. Magastrata yo mogolane wa Broadhurst Melina Mokibo a gile o phaketsa file mosekisiwa wa boraro le dia Bojameo tetla ya go letela tsheko kontle ga kgolegelo. Bojameo le ba sekisiwa ka ene mosekisiwa wa ntla Samuel Sololwane le mosekisiwa wa bobedi Veronica Khopolelo ba le biswe melato ile mebedi ya go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse di ko tlase mo go tsa tlhakano dikobo le go thubediwa. Unkutla Thamage ka dinta. Tshwetso ya ga Magastrata Mokibe e sala morago mafoko a mosekisi wa puso Seeletso Mooketsi wa neng a tlhalosa lekgotla fa ba se kgatlhanong le gore Lydia o ka emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Lydia o lebisitswe molato a go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse di ko tlase mo go tsa tlhakanelo dikobo. Kgotla ya ditsheko e ne a laela Lydia go duela madi a ka 2000 pula le gore a batle batho ba babedi ba batla itlamang ka 2000 pula mongwe le mongwe wa bone. Mosekisi wa o ne a laelwa gape go ipega ko mapodising a Kanye la botlhano wa bofelo wa kgwedi nngwe le nngwe le gore a seka a kgoreletsa ditlhomiso. Mo go tse dingwe Seeletso o ne a tsenya kopo ya gore kgotla e ntshe taolo e tla pateletsa mosekisiwa wa ntlha Samuel Sololwane yo lebisitswe molato a go thubetsa ngwana wa dingwaga tse di ko tlase go ka go tsewa madi a ditlhatlhobo tsa DNA tse di tla sololang gore a o kile a amana le ngwana yo. Seeletso a re Section 8 Subsection 1 ya Forensic Procedures Act of 2014 e papametse gore motlhotlhomisi wa kgang o ka tsenya kopo go dira ditlhobo tsa DNA mo mmelaelweng fa go na le sengwe se se tlhokang maduo ao. A re Sololwane le moeledi wa gagwe ba tswa kgakala ba gana gore o ka tsewa madi ba santse mabaka a utlwalang. A re lekgotla ga la tshwanela go lebala gore kgang e ya ngwana o monnye yo ditshwanelo tsa gagwe di sireletsweng ke molao motheo wa lefatshe leno le molao wa bana. Mosekisi wa Sololwane mo letlhakoreng le lengwe o ne a tlhalosetsa lekgotla fa a tsere tshwetso ya go tsewa madi gore batlhomisi ba dire ditlhobo tsa DNA. Mosekisi wa bobedi Veronica Khopolelo ene o na kopa lekgotla go mo fa tetla ya go emela tsheko e kwa ntle ga kgolegelo ka a tlogetse bana ba gagwe wa dikgwedi tse 7 le o balang lekwalo la ntlha ba le nosi.
Makastrata o ne a laola gore basekisiwa ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba boela fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 25 ko kgotla e tla ntshang katlholo ya kopo ya puso ya gore Selolwane a pateletswe go tsewa madi. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Lengwe la matshego a tebelelopele ya setšhaba ke go nna tšhaba e ikaegileng ka dikitso. Ke ka moo puso e dirang ka thata go tlhomamisa fa letshego le la atlega jaaka le tsweletse ka go sekaseka le go dira melao e mešwa e mengwe ya yone e leng go rifatsa fa tshwanelo ya bana go tsena sekolo e sa gatakiwe. Se se bile ke mopalamente wa Good Hope Mabule yo gape e leng tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo Eric Molale jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa Pitsane Bosheng a re utlwe Pearl Pudhudu. Remolale yo gape le ntone wa dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo a re thuto ke yone konokono go aga itsholo le go tlhabolola botshelo jwa Motswana. Ka jalo bana ba tshwanetse ba fiwa sebaka sa go ithuta ge ke bone ba eteledipele ba ka moso. Health and education will now be the first generation rights. Ka hano lu bua ka teng batswara. Mme se ka re jaanong ra go tshwara re go ra re o iditse ngwana go ya sekweleng. Molao motheo o re o tshwanelo ke go ya sekweleng wa bo re ba kgokgontsi. Molao kgosi wa ba itae. Eteledipele ba motse ba supa fa ba itumela ditlhabololo tse di bonalang mo motseng di tshwana go simolosiwa ga kokelo gore e bereke letsatsi lotlhe mme ba supa fa go santse go na le tse dingwe tse di saletseng kwa morago. Re itumela go okelediwa dinako tsa tleliniki ya rona go nna 24 hours mme jaanong tleliniki ya rona e simolotse e kgatlhisa e na le tse nang le tsone. E ne na le bonnese ba le 17 gompieno go setse bonnese ba le 12 mo go rang gore bodiredi jaanong bo a tlhaela leong gore a ra kontraka ha re ba simolola tsela tsa rona ba dire gore ba tle bana ba dikgaolo tsone tseo mme se se intumediseng ke gore naka lemoga gore ba dirile hela jalo. Remolale o na a tswelela ka go araba dipotso le dikagelo tsa banni. Dikago tsa puso ga di mo seemong se se kgatlhang. Gore ba ba direla mo teng ba re kgwamanga manga ba ba tsileng go kopa dithuso bo ba re kgwamanga mme ngwaga le ngwaga go ntshiwa madi a paakanyo ya dikago tse mme ngwaga le ngwaga madi a boa go sa baakang go sa dirisiwa sepe. Setšhaba se rotloediwa go tshwaragana le puso mo thutong ya bana. Pearl Pudhudu, BTV News, Pitsane. Mogolwane wa baemedi ba lefatshe leno ko ntle Dr. Atalia Molokomme a re thuto kwa dikgaolong e tshwanetse go tokafatswa ka go netefatsa gore dikgaolo di nnewa di dirisiwa tsotlhe tse di ka di tlhofatsang thuto. Dr. Molokomme o ne a bua se jaaka ba ne ba abela sekolo se botlana sa Quiz kwa Kgalagadi South dikete tsa dipula di 10 go reka printara. Ke o lebogile a re dipotsane ka dintlha. Mo godimo ga dikete tse di 10 sa dipula tse di abetsweng sekolo sa Quiz, baemedi ba lefatshe la Botswana bana ba kopa ba Botswana Communication Regulatory Authority go abela sekolo tse di khomputara tse 2 tse di tagoroga mo bekeng e tang ka thulaganyo ya go hegosa dithuto tse di maleba. Dr. Molokomme o ikuetse mo dikhamphaneng le setšhaba ka kakaretso go ema pusono ke mo thuteng ya bana ka go rekela dikolo di-printara le didirisiwa tse dingwe tse di botlhokwa mo dithutong ka dikolo ka bontsi di lela ka lethoko la tsone. We live in an era where there are boundless opportunities in the digital space. Knowledge can be the basis for economic activity. Re tshela mo nakong e maranyane a kwa godimo le ka tsena mo maranyeng ao le ntse le le mo mantwaneng a lona a borutelo gone mo Quiz madi ke ao le reke printara. It's I don't want to call it a dummy check. I don't like the word dummy. It's a symbolic gesture of our contribution to the school, and we hope it will be of use to both the teachers and the pupils. The school has been performing
well for the past 5 years, from 2019 and 2023. Sekolo se se ntse se dira bontle bo dingwageng tse thano tse di hitileng re gaisa dikolo tsotlhe mo kgaolwaneng ya rona. And quality pass is at 50%, making us the best school in our cluster. Baemedi ba kgoletse bopelonte. Bogele gore o dumetse gore a doctor. Etse o bona seo se intumedisitse thata. Bana ba sekolo sa Quiz ba kgothaditswe go thwalla dithuto gore le bone ba tsoge e le baemedi ba lehatshe leno kwa nte ga mmogo le go dira ditiro tse dingwe tse di botlhokwa go godisa Botswana. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Quiz. Ba rute go tswa mo dikerekeng ka go farologana ko motseng wa Kang ba tlhalosa fa morafe wa bakgalagadi wa amogetse Baebele e ranoletsweng ko puong ya sakgalagadi. Ba Baebele eo e tla thusa go godisa go atla ga lefoko la Modimo le go tsalwa sešwa ga batho ko kgaolong eo. A re utlwe Neo Modungwa. Ditso di tlhalosa fa morafe wa bakgalagadi e le morafe wa ntlha wa Sotho-Tswana go nna mo letshitshing la Madikwe Limpopo. Mme ba phatlalala le sekaka sa kgalagadi go ralala lefatshe leno le go fetela kwa Namibia. Go gatela pele ga morafe wa bakgalagadi ba tshwanetse ka go amogela dingwe tsa diphetogo le ditlhabololo. E nngwe ya tsone e leng go tla ga Baebele e kwadileng ka letso la sekgalagadi e tla thusang go obamela le go phatlalatsa efangedi motlhofo. Baebele ya sekgalagadi ka gore dipuo tsa sekgalagadi le tsone ka botsone la di tshwane. Itse le go di lomaganya ebe lomaganya le beng ba tsone ebe lomaganya le one merahi e leng gore ya gauhi le merahi ya rona ya sekgalagadi. Bangwe ba setse ba irekile already sa le ka ba ireka tsa le ne re bollwa ka lone mme se re se dira mo kerekeng ke gore ka gore ke kgolagano e ntšha hela nako le nako ga go balwa palo ya kana padi ya kgolagano e ntšha re dira ka bojothe gore go balwe ka Setswana ebe go balwa le ka puo ya sekgalagadi. Banana ba bakgalagadi ba rotloediwa go bala Baebele e gore boleng jwa yone go se ka jwanyelela mme tle a kolwe ke kokomane e tlang. Batho ba na le kgaya gore ga ba tlhaloganye gongwe puo ye nngwe mme kana jaanong go raya gore go botlhokwa gore bonana mongwe le mongwe ga a leng teng a itseetsie ka sone sebaka se ka Baebele ya sekgalagadi. Go bala Baebele ka puo ya gago kana go buisa lehoko la Modimo ka puo ya gago go nna boteng go tswa mo boteng jwa pelo ya gago o kgona go lutwa thata sente go na le ha e balwa ka puo e nngwe. Ke gakologela maloba re ile ra bala Baebele ko kerekeng ile ya balwa ka Setswana ile ya balwa ka Sekgowa ya be ya balwa ka sekgalagadi mme ha e balwa ka sekgalagadi ke ne ke kgona go bona reaction ya bakgalagadi gore ba e tlhaloganya botoka. Na le distribution plan ya gore re gorose ko bakgalagadi mo mahelong a harologaneng re tla bo re tsamaya le mahelo a harologaneng go isa ko bakgalagading ko ba leng teng. Go ya ka lekgotla la Baebele go ba tsere dingwaga di le 14 go wetsa thanodi ya Baebele ye. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Tla ke dibe khutlo gone fa ke sutele Edwin Mashakgomo mogaka mantswitswidi wa tsa metshameko. Tla go leboge Joy Mothetso Madume dumela tsebe gore le dwa e gole e gaufi ya itheletsa ka gore lo tlhwa tsebe wa mogeletsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsare le go tla la Botswana Judo Federation le simolodisitse lenaneo la re ba bonaga la motshameko wa judo kwa toropong ya Selebephikwe e le tselangwe ya go leka go atolosa kwa bokone jwa go atolosa tota kwa bokone jwa lefatshe leno bana ba le 51 batsadi le boeteledipele jwa ofisi ya thuto le jwa toropo ba ne ba tsene tshimolodiso semmuso ya lenaneo leo Karabo Molosi ka dintlha.
Lenaneo la re ba bona ha la judo le le simolodisitsweng mo Selepe Phikwe le oketsa palo ya leng teng go nna 35 mme a le 3 fela mo gone e le judo. Batshameki ba tla nna le sebaka sa go lemoga ditalente le bokgoni jwa bone go itlhophela le go di godisa go ka nna metswedi ya itshetso. Mme gape lenaneo le tla nonotsha mowa wa phenyo mo mohameng wa thuto o atileng mo Selepe Phikwe. Is the first center, the first judo center to ever exist outside Greater Gaborone. So this is a very big achievement for Botswana Judo Federation. It's a big achievement for sport as a whole. Sports makes our curriculum rich and well blended. The town of Selepe Phikwe stands out in its commitment to sport development, and it will continue complementing government efforts of creating an opportunity for our athletes to succeed. Tswelelo pele le katlego ya lenaneo le la judo mo Selepe Phikwe e ikaegile ka maduo a duleng mo mananeong a metshameko e mengwe a lositseng dikgantshwane. Batshameki ba bašwa ba filwe ka pare le didirisiwa tse dingwe jaaka ba simolola loeto la bone. Tseo di kgonagetse ka kemonokeng ya Debswana e le morotloetsi mogolo wa lenaneo le sebaka sa dingwaga di le 14. Judo to us students and children in Selepe Phikwe may bring joy to us. As you know, there are bad crimes that are happening, and I think judo might help us in safety. I watched the Botswana Rugby Union League a couple of weeks ago in Gaborone. Teams they launched their Rabona Center here in 2011, and that's over 10 years ago. They've now produced a lot of players who are now part of the senior league program at the Botswana Rugby Union. So they are here from Phikwe. I know about 5 or so who are now part of the national team. We want involvement of parents. It's very crucial in development of sport. This program e be itsile me e be e gatella thata gore motsadi a ba le teng gore ngwana le ene a tla kgone go bona le sedi le ponelopelo ya go gola gago ka gore tota ga re bua ka sport exosele gore se thusa le gone go gola ga ngwana mme ga motsadi a mmapisego ke one kono tota. Mo Selepe Phikwe lenaneo le tla bo le tsamaisiwa ke mokatisi wa mme e bong sense wa rapeleng la ga jang go godisa motshameko wa judo ka go ntse go atile motshameko wa kgwele ya dinao mo Selepe Phikwe. Karabo Molosi, BTV Sport, Selepe Phikwe. Le ka bana la monogai Seabo sa Leshando o reteletswe ke go fetela kwa dikwaterfinaleng tsa kgaisano ya J30 Gaborone ITF World Tennis Tour a sena go latlhegelwa ka 6-4 le 6-3 kgatlhanong le Mpho Lesole wa Lesotho. A rutlwe Ryan Kgemonyane ka dintlha. Sa Leshando se motse seta sentle a tsaya ketapele ya 4-1 mo motshamekong o. Le ka wana la Lesotho la gana go bona seo se diragala a boa kwa morago go lekalekanya dintlha tsa motshameko go nna 4-up. Go tswa fo Lesole a se ka tlhola le ba kwa morago a kwadisa dintlha tse dingwe tse pedi go fetsa sete eo ka 6-4. Makawana bao ba tswelela ka go tikana ka makwete fela kwa pheleletsong Sa Leshando a babalelwa ke diphoso tsa gagwe a latlha sete eo ka 6-3 le go latlhegelwa ke motshameko o ka straight sets tsa 6-4, 6-3. I believe it was a very, very tough match. As you can see, I am soaking. He started out very well, but I was able to just increase my level, and then whenever we were close, I would just go for the big points. So it was a very, very tough match, but it was great from my side. I feel I played very well. I think I showed no reaction when I was down in the first set. So maybe that just gave me and him, he was a bit relaxed. So I was able to now just build up the points. I started playing patterns, hitting maybe 2 forehands and then 1 backhand, get him running on the backhand, then try to see myself at the net as much as possible. So that worked very well for me. I think I started off the match quite well. I went 4-1 up. Although my opponent, he was able to change things around, which he did very well, and come back, which I struggled to adjust to. And then second set, I then found something that was working, but then again, my opponent, he was able to switch around his tactics and defeat me at the end of the day.
mo metshamekong e mengwe e ntse la basimane Alexander Ristov o fentse AC Molefe 7-6, 6-1 fa James Hart wa Afrika Borwa ena a fentse Mogabo o lutle Senti ka 6-3, 6-3. Heinrich Rutman o kgapetse ntle Max Blunt wa Great Britain ka 6-2, 6-3. Ka fa magarejwaneng gone Melis James wa France o kgapetse ntle Rethabile Moshawe ka 6-4, 6-2 fa Milan Sonepol a garaswantse Teresa Mtutu wa Zimbabwe ka 6-1, 6-1 pele Selena Joseph a fenyang Baliqwame ka 6-love, 6-1. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Mothetso sejao senye ga se fete molomo di amogeledi le kalo tsa nako ya bongwe re di be khutlo gone fa ke leboge jalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a rarola sentle bontle ka puo ya diatla tse mashago mo tshetswa thobeng le phepa jo imuthibi o tla be a bua go tla go konetelela tsa tsatsi la bone tsa Botswana Connect ka horialo e bola bodibento ya ga mashago mo tsere matla khomo go dumela o etse mhata sediba tlholantso bereka ka bona tla bono kopila le botswerere tshelo rata lotlhe bokalaka modimojo. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency